finaal, seenior 3 E-klass. Palun tulge 3 tantsupaari põrandale. Pjedestaali koht on kõigile nagu kindlustatud, aga küsimus selles, kui kõrgele pjedestaali astmele keegi tõuseb. Teilegi esimene tants ja samba. Aitäh teile ja järgmine tants on Cha-Cha-Cha. Aitäh! Ka teie kolmas ühtlasi viimane tants on finaalist Jive ja seejärel palun lapsed 2 vanuserühmal tulla tantsima oma finaaltantse. Don't ever let me quite this long. Your words feel deeper than the night. Now I need someone to bring me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive. If I quit calling you my lover, move on. You watch me, I still can't breathe. Falling off to my knees, and now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, tripping over myself, aching, begging you to come out. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches, just like a moth drunk. Aitäh, seenior 3, olete oma finaali kenasti tantsinud. Ja veel paar finaali, siis ka autasustamine ja tulemused.